ngicela ukukhuluma ngiyatholela phambi kwenu ngiphinde ngicele futhi ukuthi mase ngisethulile sizithule nathi sonke igqoko bese sikwazi ukuthi simeme uNkulunkulu umnikazi wakho wonke abe in charge lapho sikhona njengamanje ngiyacela bafuthu Tulizo esisize nganto ungafika usiphathe uyaphatha ngizocela ukukhuleka kafishane ngithi ngapho silinde imoto ka-ice cream uNkulunkulu nemandla wonke wena okhona nasemandulo wena wabakhona umhlaba ngabibikho mnikazi wezulu nolwandle nesibhakabhaka intaba nomhlaba wonke ngokugcwala kwawo ngibisa wena Nkulunkulu mnikazi wakho wonke ngiyazi ukuthi bakhona noNkulunkuluwana abaqhambayo noma abaphezwayo kodwa mina ngibisa wena owabakhona umhlaba wangabibikho wadala umuntu wadala thina wadala konke ngicela ukuthi ube in charge lapha kuba akukho engakwenza ngentando yami uma ngaya ngahlanya ngangihlanya abawazi ukuthi ngihlanye nani uma sengi-right uyazi ukuthi ngi-right ngiyacela-ke baba ukuthi ube in charge usibusise sonke sibophe ngaphandlelini likamoya egameni lenkosi yethu Jesu Kristu Nkosi uNkulunkulu phakathi amen amen uzothanda kuba mfishane kakhulu ngoba umdlalo wami ngisheshe ngiqede kusesemnandi ukuze ngilandelele nakusasa okwamanje ngizocela ukuqala nje amazwi okubonga kubalulekile ukubonga ngaphambi kokuba ulindele okuthile okucelile ukuthi makwenzeke uma umntanakho eqhamuka ethi ucela ukuthize kodwa eqale wabonga ukuthi baba siyabonga ukuthi uyasithanda lapha ekhaya siyabonga baba ukuthi sinababa ofana naye bese ngicela ungiphe ishumi ngane angeke ngayiphe ishumi nami ngiyakholelwa kitheni ngaphambi kokuba ngicele noma nginxuse la nginxuse khona kubalulekile ukubonga kuqala ngibonga nje uthando lwabantu ngibonga uthando lwabantu akwazi ukukhuluma kodwa ngicela ukuthi makhona emhlangano nawo futhi nibe nawo phandle ngoba angifuni ukuthi bese uzovela umthandile lo nami esengamfihla ngiyathanda futhi ukubonga kakhulu ngenkundla inhlonipho ngibonge uthando lwabantu eNingizimu Afrika uthando abangiphe lona ngifikile la ngaba ingane kakhulu ngendlela engikhuliswe ngayo ngavelelwa izimo ezingivelelile ngendlela ezingivelelile ngahlulwa kuzona zonke futhi igaba ngendlela engifile ngakhona kuzona bengiqeqesheka uhambe kwahamba wafika isigaba sokukhula kumina kuyona yonke leminyaka bengiduma uzoswinga bengihamba nje ngihamba ngokuba yimi kodwa bengingazi ukuthi ngikhona emhlabeni nenhloso sengiyaqonda manje ukuthi ngikhona emhlabeni nenhloso kunezinto kumele ngifezekise emphakathini kodwa angisoze ngashintsha ukuba yimi ngesikhathi sakhona kufanele ngibe yimi yoba yimi futhi akekho omelana nami kunamagama engiwashiya isikhathi esiningi mina yonke into uma ngisho ngikhulumise ohlanya kuthiwa ngiyabuzwa ukuthi kodwa baphela 3 days noma 3 weeks wonke umuntu usuyavumelana nami ngithi mina baba wafela ezandleni zami ukuliwa ngesikhathi sezimpi uma ngikhuluma lawo mazwi sizoqonda ukuthi noma ukubana khona ongasenayo baba ngoba ubaba inhloko yekhaya kunezinto baba angayigcinanga
kodwa usukwazile ukuyigcina njengendodana yakhe noma njengendodakazi yakhe. Usho ukuthi wena ubaba wakho mahluleka ukuvusa ikhaya walivusa wena, futhi wena usale wayixosha into yahlula ubaba. Sike sibone lapha emamovini uma kuqhamuka isikhwakha siqeda abantu kanti silwa nendodana. Uma sebesishayile siyawuqabula umthetho, siwukhiphe sonikeza indodana bese sisho amazwi okugcina. Indodane bese iyadela ukuthi ababa bebehamba bese ivele imthakazile ubaba wayo ingakhali ngoba iqhawe. Emveni kokwemukela lowo mthetho kayise namazwi kayise ayiphinde yehluke impilo yayo yonke, iba isitaring sefilimu. Ngikubona lokho amafilimu engithi amafilimu ney'tori lezi imidlalo egcawugcawu yenziwayo ithathelwe noma iqoshwe yasuselwa ey'mpilweni zabantu ngoba ibuka futhi ngabantu abaphela abasuthuzwe la. So-ke nami-ke ngoba ngibona nje ngawumukela umthetho ubaba amaviyo esengiyowaguqisa mina ngwanqobe angaphezu kwalawa angatshwa ubaba. Ngiyadlula lapho bengamazwi lawo nje awumphawu mhlawumbe kuwe nawe ngoba ngenzeka ukuthi uzalapho uzothathela kanti unenkinga obhekene nayo uthola ukuthi uyona awazi ukuthi wenze njani. Kumele wazi ukuthi ubaba wakunikeza umkhetho sanibaxosha-ke nawe njengoba nibaxosha ezandleni. Bese ngingena kwingqikithi esingayo la i-summer experience okuwumcimbi wokuqala empeleni endaweni yasemdletsheni emakhaya. Njengoba silapha esilungwini nje koThekwini ngifuna nazi ukuthi ngoba bonke abasebenzi nabafundi abasebenza ukusabalalisa izinto ama-journalist ami lapha ngahloniphayo nabafundi bonke nje abakhona laba abakwazi ukungiwashela abakwazi ukuwasha igama lami bafuthi ngiyabonga kakhulu nonke ne-DVD ekhona la bafuthi ukufika kwenu kwangisiza kakhulu. Abantu bakwazi ukubona umthandeni okuyena yena, hhayi lo mthandeni okuvele ukuthinta ikhaya mayisephendula besethiwa nembona umfana nje uqondile owazi isitoko sakhe onenhlonipho futhi ukhuliseke kahle uzolimi noma ngikhuluma ukuthi ngikhuliseke kahle. Silapha-ke ngomcimbi i-summer experience umcimbi wokuqala esifisayo ukuthi ube yimpumelelo nesifisayo ukuthi ube injabulo yabantu. Bengingafisi ukuthi kufikele iminyaka yokuthi ngize ngibe nemicimbi othola ukuthi uthinta mina ngisewumuntu osabhishe odakeni lwezingulube oluxovwayo umaskandi ngaphambi kokuba ufike lapha kulesi sihlalo ngikusona. Kuyangijabulisa ukuthi-ke ngimi lapha namhlanje noma ngiphambi kwenu nje nginayo yonke experience njengomfundisi owajona wantshontsha waqhekeza wenza yonke into yakhona. Uma ikhuluma nabantu ukhuluma ngento yazi uyazi nabantu akhuluma nabo ukuthi banjani. Lokugcina-ke bafundi ngikhethe ukuthi mawube sendaweni yakithi emakhaya emdletsheni ngoba ngiyiqhawe elingayibheki inzuzo kakhulu engikwenzayo ngoba mina nginokuqonda okuhlukile kwabanye abantu. Abantu abaningi bafuna imali, mhlawumbe ngiyibeke nje banayo amalungu ey'kwelile bafuna imali, yabo. So-ke mina ngiyena umuntu otarget yakho kuyimali. Mina into engizela emhlabeni ngiyaqonda ukuthi ngiyiqhawe, angidingi ukutshelwa futhi ngalokho, futhi angidingi ukukhankasa ngiphoqa abantu ukuthi lento engiyona ngiyona impela nje, futhi into ebe-wrong sengiyazazi ukuthi lento vele ngiyona. So-ke imali akaze ngayithanda kwasekuqaleni, mhlawumbe ube ngathanda imali ngaba ngifikanga lapha engikhona. Inhloso-ke kuwukuthi wenze lola mcimbi uyimpumelelo
uma befika abaculi bezonandisa endaweni yakithi endlejini kube umuntu ojaha izinto ojaha ama-sponsors ukuthi ashintshe angithole eduze ngabe mhlawumbe kwenza lapha emabhida noma ngabe kwenza lapha e-shop lapho kuhlala kuqabana khona njalo kwabantu njalo ngo-Friday bethi beqabulana nje vembo nangisekhona yabo nje ngiyabona so ngoba i-target yami ayikho lapho ngifuna ukuyiprova amandla ami njenga-last year futhi i-date yalo mcimbi ngicela ukuthi ingabe bikho imibuzo ukuthi kungani wena lo mcimbi ngoJanuwari ingoba ngenza into ehlukile vele ngisho bengingathi bafowethu le media briefing nisho njalo ngithi njalo media briefing qala nokubiza igama angiyazi le media briefing ngisho kuthiwa bengathi ngokuthi ekuseni le media briefing kuzona umhlaba futhi unguleki ngoba mina ngiyimi uyabona so-ke namanje-ke ngikhetha ukuthi awube ngoJanuwari ngoba angibangisani namuntu angiqhubisani namuntu kodwa ngidweba umlando ukuthi ezweni ngingakanani noma ngangizeleni kuzogcwala laphaya kusendaweni yasemakhaya so amaphoyisa odrayiva amaveni ethu ney'moto zethu ey'ncane sihambe size sifinyelele khona zonke iy'nkalo siye emdlejeni kulo mcimbi lo so bafowethu ngiyafuna ukuqinisekisa ukuthi ama-sponsors esisenawo njengamanje mancane kakhulu last year lesikhathi ngithi sihlukanisa unyaka lapha ayengekho thusana ama-sponsors kwakuyi-image ney'nsizwa zendawo ezosomabhizinisi sahlaba iy'nkomo senza yonke into ukuthi abantu badle bekubabuse uyabona manje noma this time sikhethe ukuthi makube umcimbi osuzoba khona nyaka yonke ngoba abantu baleyandawo semdlejeni abasemakhaya bakuthokozela leyandlela bayibonayo futhi nami ngajabula kakhulu ngithi angikusho nje ukuthi ngathola ithuba liqayisivele lokuthi ngikwazi mina ukuyibongela kubantu ngisaphila ngoba isikhathi esiningi siphelela emndenini yamakhawa engasekho emhlabeni sesizokuba nje ibhokisi kodwa mina ngikwazile ukuthola ithuba lokuthi abantu befike emdlejeni ngiphila hhayi lento kuthiwa umngcwabo wakho umuhle bakhona nokathi ngikhathi uzongcwaba angifuni ngingcwatshwa mina uzongobantu ngizofa yabona angifuni ngingcwatshwa mina sengiyakwazi ukungcwaba wakho ukuthi yoba njani ngicela nje bafowethu ngibongise nishaye izandla sibonge ukuthi ungcwaba umzimba wakho baningi abantu abangakwazi ukungcwaba wakho ukuthi ubunjani ngoba kubuye ngokuthi uphila nabantu abanjani hambe endaweni njani mase uhambile bese kwenzeka into abantu abebengayilindele ukuthi awuba lo muntu wemkhulu so-ke bafowethu-ke okuningi bazochaza bafowethu abasohlelweni lokuthi bekhulume bechaza indaba ey'ningi namathikithi nani okwami bekukwethula nje ukuthi sine-summer experience okumcimbi ozoba njalo ngoJanuwari endaweni yasendlejeni umcimbi engifisa ukuthi abantu bejabule and ngifisa laphayana ukuthi isimo senhlanzeko sibe sesimeni amajongo lawa sekhaya abe khona odadewethu laba engibabone bephithipithiza lapha nabaphinifa begana isikhathi singakafiki befike nabaphinifa abo lapha vele futhi asikathathi mhlawumbe ngathi kufanele iphinifa wagcina ususale njengomasahamba so ziningi imfashini abantu ababhizi ngazo abazenzayo sibabuka nathi lapha uma sesiqashile ebusuku uyabona siqashiswe nje ukuphatha indima ngoba ukuphatha indima liyaqashisana ebusuku awulali ngoba lokuthi uma uwafana amehlo konke ngizopapha abasenambiyele ibhola besiyavuka uyabona uthole ukuthi hhayi zonke iy'ntambo isengakwena angikho-ke lapho bekuyilokho nje bafowethu ukuthi bengiqinisekisa umlomo wami ngingumthandeni
ukuthi bafowethu ukhona umcimbi osemkhetsheni evini lokuqala kuJanuary. Abantwana abafunda ey'koleni basuke bengakabuyi. Futhi ke ngicabanga ukuthi kahle impela futhi le media briefing bese eThekwini ngoba abafowethu abahlushwa kakhulu abaqashi bala eThekwini amandiya, uyabona. So ke siyazi ukuthi amandiya eIndia ukuthi amandiya ahlukana namafowethu, nami experience yalokho. So xoxa ngelinye ilanga. The fuck you did it, Kabla. So ke bafowethu ke kuzoba njalo ke i-date isekuqaleni konyaka ayinamsindo, futhi i-event odliwayo kulo ngithanda usho kuyadliwa lapha ngoba kusendlesheni nje kuyadliwa futhi, yabo. Futhi ngoba sengisukile nami ngathi awusegroundini awusekho ekhaya endlesheni kulokhu ngoba ngangidelela nje ngawenza ekhaya wavele wagqibeka umusa waphosa wenyathi kamkhulu ngelenye idobo ewangabonakala ngoba ngangeyisa, yabona. So njengamanje ngeyisi sengenza nje into esohlelweni lwempilo, i-event le ehloniphekile, summer experience esibonga nje ukuthi siphilile onyakeni, saze sahlukana nemindeni yethu, siphila sesibuyele ey'lungwini, sesithinta iy'ntuli bafowethu. Ngiyaphetha lapho udabeni lokuthini, ngicabanga ukuthi bafowethu owami umlomo usuwumthasiwanele. Okunye ukuqinisekisa asinalo uhlelo uqashwa ngalabathuli. Umthuli uqashwa ngokuthi nje unengoma emnandi yahithi, kodwa okokuqala sobheka futhi abathuli esasinalo endlesheni lesi sikhathi sisaqala ngonyaka odlule kuyibona sibabeka phambili. Bese okulandela lapho umculo wengoma emnandi, ubona ingoma emnandi nje, yabo, noma beyicula ngani, yabo, uyabona. Kodwa bayimnandi abantu beyijabulela ingoma yakho, uma sponsor nawo futhi exhase ngendlela edulisayo, uzobe ukhona, bazobe khona abaculi bonke esibadingayo ngoba umuntu osanda ngabantu umuntu oshaya ingoma emnandi ehitha lonke lo muntu uzoba khona bafowethu. Kodwa futhi konke futhi kulele kumasponsor lokho kwabaculi ngoba vele abaculi sewukwenzela ukuthi ubumnandi bande, ngokwandisa nje ubumnandi emakhona mina kuyo endlesheni futhi vele lonto ngoba akho umcimbi vele okhona la ngingekho, yabo. So nje uma umcimbi ungami vele usho ukuthi umcimbi wonke lo, yabo. Ngoba sesifuna nje ukuthi kuhlonise ilanga kuqhutshekwe kujatsha abantu bejabule injabulo ibe ningi, yabo. Akusibe nabo abaculi abazonandisa nami ngisasuka lapha engisuka khona. So ke ngizofuna ukugcizelela kakhulu futhi ngiyathanda ngoba ngiyibona nezinye insizwe ey'ngenayo lapha ezikwahulumeni, uyabona. Angikwazi ukuhlela lapha uhulumeni wenze kanjani, ugcina abayobhubhana amasonto lapha nje funa imali sebengasakhokhi, yabo. Bafowethu lapha uhulumeni ngiyimisele ngokuthi ngifuna ukusho nje uhulumeni waseNingizimu Afrika noma ngithi nje uyangikweleta. Angiyena umuntu mina owenza ama-event njalo, mina ngumculi kahle kahle, yabona. So le event lena iphoqa ngabantu ngenxa yokuthi nami ngihlonipha abantu, waphoqa ukuthi awube khona-ke lo mcimbi minyaka yonke. Kodwa ngizocela ukuthi uhulumeni, yabo nje lapha omathi lapha inono, yabona inono futhi inono ledansa kakhulu online, fanele ikhasi lapha onono bangawomeya ngiyo, yabo. Ngumfana ngiphakamise indawo yakubo onono uzoba osejosini, onono ziyimeya zonke uzoyithumela, akukho lapha engizomhambisa khona i-proposal, akukho futhi lapha ngihambisa ngabomvu le proposal ngoba ngiyazazi ngamandla nawo 2026 ufikile. Uma usumdlwana nje kahle ngifuna ukubona ukuthi kuyoba njani, ngizohambisa yonke indawo ngisho phansi kwetshe iy'ntulo ngihambisele i-proposal, yabona, uyabona. So ngiyafisa ukuthi ube bahlanganisa amakhanda ngisho i-DA manje, i-DA angikhethe
angithethe inhlangano ngisho iphi inhlangano ngoba mina ngiphethe abantu ngibethi phawu engatholiwa yabo. So akaze ngenze imicimbi noma ngenze imicimbi ngikhipha yona imali lena engiqashwa ngayo ngijabulisa abantu nginikela ngoba angishilo ngathi angiyena umuntu ogudi kakhulu ekujaheni imali ngemuva, imali iyejahani yabo. Bawutshela umgcini noma sengisebenzile yibo abangigijimisa bengifuna ama-account ngengithule nje inyanga yonke. Hayi ngoba ngisigwili ngidalela nje uyabona. So manje-ke bafowethu ngiyemisela ukubona uhulumeni eyixhasa le-event i-summer experience. Ngiyemisele ukuthi ngimbone uhulumeni engenelela laphaya agriculture. Ngiyemisele ukubona uyixhasa le-event. Ngiyaqala ukukhuluma ngoba ngikhuluma kanje ngine-event, ngiyaqala ukuba le-event ngine-power engange-South eNingizimu Afrika yabo. Mhlawumbe futhi after lapha nami uSenkulunkulu uzohamba namangubhulu yabo. Manje umuntu uphila ngane kaphili kanini. Ngiyacela bafowethu ukuthi lento lena ngihlale ngiyizwa yokuthi uphinde lapha phezulu ey'nkundleni kunenkambo siyokwenza uzuthola uxhaso kuSandton nakoMhlanga. Ningezi phela bafowethu nami ngize ngisonda bathi ngempela xhasani lo mcimbi yabo. Ngoba uxhaso lo mcimbi shuthi leyo nto ikhona ngoba phela mina vele angihlangani naleyo mbambusi leyo yabo. So ungahlangani kwami naleyo mbambusi akungangezi ukuthi ngingaxhaseki bafowethu. Athi ngiqhaza umcimbi wasemdletsheni wethu ngamelisha abamshophi nkanko abanenkani enhlabe epheka amambatha sebesala khona. Awu ngane kwethu icala semshale shophe ekhulu angishaya phansi ngibhale phone ngoba lapha azi lapha ukuzomemezela iy'teleka ukuthi one mas teleka lisemlethi. Ngicela siphinde ngelikhulu ihlombe wapasona. Ngibonga kakhulu emsebenzini wokuthi acacise izinto ey'nkulu kakhulu, ikakhulukazi into ewumongo. Yeyona mfana lento ayilethe imali, ayilethe into lokukhona. Can't put the phone on silence because it's not bringing you any money. It's costing you in terms. For sec, I just want to say that I don't want anybody. Everyone must be on call on silence unless you are alive. And then where's the other movement? Okay. Into baleka kakhulu lapha ngenza kwethu aphamthi ngibuyisela uhlelo umfowethu umngoni usibalo wami umpashi aqhubeke nehlelo eqondileyo njengomqondisi wohlelo. Okubalulekile ukuthi njengamanje lezi zinto inkinga lensizwa mina ke ngamza ukuthi okunye kufanele ngikwazi ngalo imini umnikazi webhongo imina umnikazi webhongo amabhinca wami nonke ngiyahayika ke lapha nibe kwaqe ku-freeway sithekela simile ebukade noma ukade umzilo ningahayika-ke ngihayika emsebenzini wami engawuthatha kubhodloza abanye bayahleka awubingelela usuhleka kangaka wahleka kangaka bingelela awufanele lokho. Kubalulekile njengamanje ukuthi ngicela ngaza kwethu ngaphandle uProfessor Maseko ukuthi ngibonge ukuthi mfowethu amagcizelelo owenzile ayiwona futhi uhulumeni akabohulumeni, uhulumeni ongawabantu,
inkinga ke enkulu kakhulu for us to understand sibhekene nohulumeni ne-stress i-stress akube yesakhe hayi somphakathi imigudu yelena akazulu wasifakela ihlavu ke lapho kwasemkhathi izinto lezi kodwa kulungile owahle ngabe uapplyile kahle wemasonto mina ngihekeza mina sorry bhuti sorry bhuti usekwe njengamanje ngiyacela ukuthi mfowethu Papa Chi buyelo hlelweni umasonto ngiyamazi umfowethu Matatazela asikhuzana Matatazela yima ngizophuma isikhafu sami njengamanje amdala sikhuluma ngesama song back to back awazi ukukhona back to back Pulula ngakhuluma mina ngishawu 12 lana kanti ubona wangivipi Ay, sibani okumakhulu kanza kwethu sikanhlonipha eyamalungelo enu futhi nembuzo yenu iyothathwa ngesikhathi esifanele Nthandeni kwethu uwandlulele kahle wachaza kahle siyathokoza Nguni ngiyathokoza asimshayeli isibambo sibani Thank you so much Mthandeni useyicacisile kakhulu nani niyazi ukuthi ke makusuke kune event kuba khona ngizoyithula kodwa yonke team okuyona esebenza i-event kodwa njengamanje ngicela ukuthula uChris Hlongwane okuyena o-project manager we-event ezositshela ke engene in-details amathikiti kanjalo amatafula ngoba ngizwile ukuthi lapha kwi-event khona i-VIP khona i-VIP khona namatafula so kusho ukuthi i-event imele serious so ke Mr. Hlongwane simshayele from sizamphambili sanibonani Hawu isikhathi sesiwuka Mfowethu ufushane kakhulu kwami kodwa kubalekile ngingowakwaHlongwane ngowakwaHlongwane isibongo emzini amaCimpini eKhomazi kodwa inkaba ilapha eShowe esakwakhoza esigodini saseNgwe umuntu ke usebele ibangana elithe kuba lijana sikhona la endimeni iminyaka ama22 ngaphezulu sikhona endimeni okokuqala ngizoqala ngibonge kakhulu kuyithimba likaMthandeni naye uqobo ukuthi umcimbi omkhulu kangaka bangithemba ukuthi bezokwazi ukuthi uhlele kube yilento le ofanele uyiyona bebengavukanga ngebaphupha ukuthi uHlongwane angakwazi ukusebenzela nabo bane-reference abayaziyo ngami abantu asinye nabendimeni bayazi ukuthi awukho umcimbi ukuthi masikandi uHlongwane angabi involved kuwona whether behind the scene noma ngikwi-coordination noma ngikwi-management noma ngikwi-project as a whole but ikheza ngizoba ingxenye ngenxa yamava hhayi ngoba kuwukuthi ngiyani ngibonge kakhulu futhi Mthandeni ukuthi kwethu ungithembe lokho kungikusho okukhulu kakhulu ngawethu ngizoba mfushane ke futhi i-event i-weekend yokuqala kaJanuwari 2025 mhla ka4 umgqibelo amasango avula ngo10 ekuseni umcimbi uqala ngo12 emini koze kuse kusukela ngo12 koze kushaya 6 ekuseni into ezokwenzeka ke bafowethu ngenxa yokuthi sikwenze lokhu noma sicele kwabomthetho ngenxa yokuthi sibhekelela ukuthi kusemakhaya lapha awukwazi ukuthi udedele abantu ngo12 esuku ukuthi abashoni kuphi so sithi akuze kusekuseni ukuze lezokuphepha siqinisekise ukuthi wonke umuntu uhamba sesikhanya wonke umuntu ufika ekhaya ephephile amathikithi aseqalile ayatholakala lapha eSpar noma online ungene lapha kwi-link ku-Ticket Pro uzokwazi ukuthi wathole khona noma uhambe eSpar uzokwazi ukuthi wathole
i-cheap kakhulu bengicabanga ukuthi kuzoba lula mayithenga manje idola ngoba lu-100 rand kodwa ke mangabe uphundulekile waza ufika egate-ini akulobe selileke iphepha elibomvu lezalukazi selu-150 ele-VIP lu-500 bese kuba khona-ke leli lomntakabani omacingwane lawa amatafula o-15,000 ila uzofika khona lo macingwane behleli khona ufuna ukuyokhuhlana amahlombe nomchulo kufanele ukuthi uthole 15,000 rand 18 unikeza abantu abawuthenga kuningi okutholakala kulawo kuleyo 15,000 akulona nje akukona ukungena kwi-VIP kuphela nezidlo namawenani kusuke kugcweleleke kuchithisana kodwa-ke uhamba nemali yakho abantu vele bazobhonasa ngesonto elizayo sheshe bawabhukhela amathikithi ngoba are-very limited lawa 15,000 kuzothi-ke maqala usuku lwangolwesithathu sizobe sesikhipha iposti enenombolo yomuntu okuyena ozofonelwa uma ubhukha ithikithi ngoba leli ka-15,000 alitholakali Ticket Pro alitholakali eSpar kodwa izobhukha ngoba amatafula unlimited bese kuba lawa ka-500 rand nawo uzocela ukusho unlimited kakhulu mancane uzocela ukuthi abantu bangakhali ngokuthi abakwazanga ukuthi beze kusenesikhathi njengamanje nje amathikithi ngakutshela ukuthi awu-25 already asethengiwe kulo 200 kulawa ka-500 rand abekiwe awu-400 kuphela manje-ke ungabuka amathikithi avulwe nje kuthangi kodwa already 25 or 500 awusekho umcimbi-ke bafowethu ngizokuqinisekisa ongaziyo nokezwe makuthiwa kunohlongane kulo mcimbi izinga hleze lizoba phezulu sithatha lokho okubona edolobheni sikuse emakhaya okusho ukuthi-ke ma ubone i-event ngeke ngimenshine i-event kodwa ama-event enike niwahambele nibone izinga lawo lelo zinga siyothatha siyisemdleni sizobe sine-stage esisezingeni eliphezulu lawa kuthiwa ama-dome stage sizobe sinamatende amamakhizi lawa elevatiwe amadeki kusho ukuthi asichithi nje isizungu noma asichithi icala senzela abantu basemdletsheni abangakaze bayeze emcimbini esemadolobheni nabo babone ukuthi ibuphi ubumnandi obusukelwa kanalo so-ke kuzobe kubumnandi-ke kulokhu-ke angazi umunyaka siwuvale emdletsheni noma siwuvule emdletsheni kodwa kona kuzobe kuyiko okubili umadlamini usho njalo so-ke bafowethu-ke kukanjalo ekunye-ke emcathi kubalulekile engayikhathazi bafethu ngokuthwala iy'phuzo ziyoyidayisa khona ngaphakathi futhi sidayisa ngeprice le-nje enormali ungayesho ukuthi ngeke sikwazi ukuthi thina somntaka sizowathola lonke ma ufuna lokho kubiza uzokuthola ma ufuna olulingana nephakethe lakho kodwa vele bafuna uzokusewu-December akekho umuntu ozongena imali macingwane bonke abantu banemali kanawethu ma ku-December uhola ngisho uhlayo akekho ongena imali so bafethu amathikithi-ke ayatholakala-ke njengoba sengishile Ticket Pro naseSpar umcimbi uqala ngo-12 kuphela ngo-6 ekuseni ithikithi le-VIP lu-500 igeneral 100 rand egate-ini lu-100 rand leli-ke lu-150 leli lu-100 rand okwami-ke bafowethu mina ngothi ngikhuze unyule ngiqede bese ngiyokwasemdletsheni kuyoshaya lelo suku lolo angibonge kakhulu ngethuba ngimfushane ngizoba mude kakhulu imininingwane eminingi-ke abantu balandela lapha ey'nkundleni kwi-page kumapheji kamthandelo omabili imininingwane eminingi yonke izoba kutholakala khona kunepheji elinye lizotholakala lizoba khona umthandeni sama experience nakhona imininingwane futhi abantu baseshe lelo pheji bathi selikhona vele bazokwazi ukuthi bathole imininingwane ephelele khona yebo kakhulu siyabonga kakhulu baba uHlongwane sihamba ngo-phase 2 manje nasengezithi wena phase 2 wethu we go back to umthandeni again kunenkulumo okumele eyidlulise mase siya embuzweni-ke emva kwembuzo sizobe sesiyabhala kodwa ngoba ngiyazi ukuthi for sure ipage le-event sekubhaliwe ngayo for sure sekuyinkulumo ka-phase 2 mhlawumbe salokhu usuku ekhulu just come forward babasona uHlongwane ngicela nize phambili Lukudo
iphuma kwi-Fame House le nkampani kaDoc ekuyona esinayo ekusebenzeni la usuke protocol uza phambili microphone sasebenza 1 2 yes angazi noma yabonakala yini bathi ke uMasondo okuyena omele inkampani kaMthandeni mase kuba iFame House the famous yes over Dr. Ben delegate wena osebenza naye masipho ngomalokho manager sibe ne-street village nami ke masimba khona so iyo i-big five ekuyona le esila nolezinga lokuthi event ibe right by next week ke ngoba isonto liqala sizoqala ke manje into sizoyenza ngeke kuphume ipost ukuthi ifika kanye so simdedela ama-singing nje ama-artist sizoqala ke isonto mhlawumbe ngasekuphele sekhona i-artist ozibona so ke la kulindeleke wonke ama-genre akusiwona ukuthi i-music experience Mthandeni isama experience maskandi akusiwona maskandi uzobona ama-cross genre ahlukene maskandi gospel kanjalo igqomu ikwaito amapiano kanjalo yonke into so by next week ngoba alisonto lothi lophela iyaqala ke iyaphuma ama-artist uqala ngicela bashele izandla i-team okuyona i-organizer asitethele ithuba ke sibuyisele uMthandeni inenkulumo yakhe yesibili. Ngaphambi kokuba ngibuyele ngizocela ukuthi phelelise umhlonishwa mphathi wohlelo ukuthi yini eyenza ukuthi kube khona lento kade uyibiza lokuyini ama-cross-gen jembe yini isizathu salokho ukuthi kube ama-cross-gen lawasho mina ngiyimbizi ngiyisheba umfana wasemakhaya uyabona yini leyo sefaka khona uSukulu isizathu salokho ukuthi uMthandeni akasebenzi nama-artist kamaskandi kuphela noma akaculi maskandi kuphela so njengoba nibonile ufeaturishe olwa oMahu so ngoba international artist ngizongazi ukuthi kuneyingxoxo eyikhona kuthiwa uMasondo kuza noChris Brown ngathi ingenzeka nemdetsheni so ke isizathu ukuthi ke sithi uma sihlala phansi sikhuluma ngomuntu no asiwafaka wonke ama-cross gen so lapha ngeke kuthiwa kuzophefoma umaskandi kuphela indlela line-up esisethe ngayo kuzobe kungena igqomu uze kuze gospel uze kanjalo uze ipiano kuye kumaskandi kanjalo ngoba sifuna uku-accommodate wonke ama-genre sithi uMthandeni engasebenzi ne-genre kamaskandi kuphela esebenza na wonke ama-genre international. Thank you. Yeah. No, futhi ukulinda ngithole ithuba lokubhalisa ngoba ngicabanga ukuthi njengamanje sikukugcina ngolisa futhi umbhobho ubuyisele emuva ngokudala ngizothathisela mina ngoba wakhe ngoba ngizozwana ukuchaza ngiyazile kodwa ngiyabona ngoba ngiyabizaweza insuku ngidimulanda kakhulu ngakhathala ngiyozela kodwa noma sesizozazele buye ngizemthembe ngiyabona sengiyakwazi manje ukuthi ngiyendele nawe endabeni zamehlo ngiyabona ukuthi manje kuhamba cross-gen sisebenza yabona isebenza cross-bali yabona isebenza into ebalulekile ukuthi ibreka kaMthandeni SK ibreka kaMthandeni SK ibreka usithola kodwa forest uyithola kuLupompo uyithola uMhlaba sekuba yiyo kwasekhaya ngoba kwaseponsayishile i-event ngendlela okwenza ukuthi bengafiki okubantu abaqeqeshelwe
Makazi ngaba ngoba umuntu wabamanje kahle okay ilana Kalau produksi nalari untuk kolongan baik, silakan bapak itu mungkin iperis yari untuk masyarakat, ibush yari untuk masyarakat. Ini satu kita sesuatu belum tentu tahu pasal untuk musik, untuk macam untuk ada. Nama kumulai sini sobat untuk membantu masyarakat biasa saja. Nama apa itu? MS itu adalah belum jadi baru muncul dia. Nama besar pusat nilai itu. Sekarang baru. Pusat dah begitu pusat yang itu live. Kembali pada pusat. Ini shows in itu bersama experience pasal kecil semua bagi dapat ya dong di jadi sesuatu yang boleh semua dia kalau tu ada ini report of the apa video itu kalau tu cukup ada kata salah dari ini ini itu forward Maba ini tole eko na vya moto ya sikali sikati ya kisema siku ya salafu na njumzelo kwa mtani uzotoa wote hoteli umshobo wanene ujuzi FM ukasi FM Alex FM ufukupu FM ukuzi FM ukakasi FM kwa euro so memaje ya ukakasi FM So, salafu mbele mzaleswa kama na unaweza kutukuja kama sana so masukuti ndio mama ya gazi wala haifutia kakaza mchezo kwa awali unaweza kufanya so ndio msema familia kusona zoki nao maeza anaweza zoki shute ese ndio kwa naji macho tena kwa naongi kwa ndio mtu ndio itali ya Bwana. Bapak itu. Balik ke dalam lain. Kalau ada hukum dari hukum, ya Bwana. Wan, itu balik ke dalam balik hari cari isi semua apa. Balik ke awas untuk belum lagi belum memaksa Bwana di konfirmasi kalau lain itu kok. Namun ini Okay. Ya moto mbuze mutani na wengine no mama balungelo ake apale kangi ya moto kwa mwanzo mmetetea kutoka zote kama tokea hapo kana kutumia moto amabasi kusalazo akabu kusaza kuweka hands Mungu anapenda kwa na kwa mkisema tutufanye mwingine ni ndani ya watu sasa na kwa kutumia sisi pia ofisi basi kwa sababu kwetu kama hapa baba haya katika Mungu sasa tunafanya pale ya Bwana baba kwetu na haya tatizo ndio kwa habari Mungu wote ndio Mungu tunataka Mungu sasa kwa sababu kama Mungu sasa kwa sababu ndio 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 tunataka kana so ndio kutoa kwa Mungu ndio kwa 5000 Sasa kuna mambo mashuri wewe.
Ngazi bayasibana nomfundisi akala yabo. Ngiyafuza yabo. Ngiyabona sishayile. Masoda nawa wazi ukukhuluma kanjani. Ngisile kwentethe. Ukuyiyona ngathi iyakhalisa kakhulu nefuna ngiyathola ukuthi ngathi ngiyazi ukuthi ngiyaba yabo ngoba ngayo yabo so cause FM ngiyabona ukuthi ingoma si ukuthi ingoma si athi uthola Nanti ukuthi ngicabanga ngoma si bese ngithumela enomborweni ethi 35 615 ngithumela enomborweni ethi 35 615 ubone ukuthi ngoma si ukuze kushi ukwazi ukujayiva ukuze ujuluke ngomhla ka-31 usuku ngiyothi ngibona ngoba mina nami so lokho kwethu asikho isimanga esithile iyajabulisa abakwethu lento ukuthi-ke namhlanje kulezi insuku siyakwazi bafuthi ukuhlala nathi kanje ukwazi ukuthola umqondo eqaba ukuthi njani yabona nje lapha ama-social network khona abantu abanibhida ukuthi bafowethu ufuna lina bafowethu basefune lina bafezeke ukuthi mina ngabelo bami uma ngijabula nami ngiyajabula ngobajabula uyabona ngakho bakuthi mina ngimukela lokho sekukhona ngoba angizidlali isikhathi iskash ikhona angathi nayo kodwa ngajabula kakhulu ngijabulela nina ngoba ngiyazi ukuthi nikhona ukuthi banenge ngakanani mina leyo nto yabo ngiyatholela nina ngoba ngiyabona so uma nifike ukuthi sibanisonyaka ngebushi uma sasebajabule nanokuthi ujabula ajabulela ngakanani yabo so ukuthi phakathi kwakho isakazo le emfikile ukuthi akhathele kimi lapho khona abulala amadoda ngizokhankasa futhi ngoba ngizilotshwa khona abantu abakhombela ukuthi angankasi njengamanje bakwethu sekuzoyibona ngoba ngilapha kukomani kufanele ngiyongekile nge-address sengaphathisile bakwethu nalapha ngiyofuna ukuyikhakhasa ukhankase njalo yabo ukhankase njalo bonobuzula wayiyona manje bakwethu ngiphatha kakhulu ukubona kabi bona umhlaba ubheka wonke akhala ukuthi ulojiwe ngiyeza ngokufanele leyo kodwa ngiyeza ukuthi yenze leyo ngenxa yokuthanda nomphakathi ngiyeza ukuthi ngimezeka bona nami futhi nawo bayifuna ngaphela le so bakwamele ngifuna ngefani lapho kuze ifesela lapha kulo kukhula kwakuyiyelela makuleli mabona lokufela mara bakanela ukuthi mina ikikhanya zami umphako umfuzana mina angiyena umuntu etiscation ukuthi yami nekhabanga ngokukha abashazi kodwa ngikhanda angihamba mina yibona umthula baba Ito
Umuntu ukujula yinto umuntu okudleleza ubona ngokuza lokho uyolibisa amafutha mina ukubona ukuthi emhlabeni nangizelile noma ngaphakathi ungazi ngoba kulelela ukusela abantu abafana nabasebenza ku-post ngefana nokuhlola abakaka kodwa ngidalile wena ungahlathi ukwani bokukhulaza wani washisa maskani onye polo ngoba banawo nokuyiso kodwa futhi lokho angangazi yonke engenene zokuzuzu ngoba uhlaka bekho nje uhlaka yithuthasa kwakwaza wahamba nami ngikhuluma ngomkhazeni yabo ziba kwakhala ziba uma ngikima ngabafana baphethe uthola mina ngihlaza akulonile njani ngikima baphethe ngiyela uthola ngihlaza ukuzwa ukuthi uma baphamela yaphethe ngihlaza abafana nomlele nje usibuthi okay uma kuphumela umuntu ophilayo ngaphelele nami ngiyela njalo bafana lokho lezonke lapha ekhaya ngisho ngoba nje ngqoqada amakhanda ngendlela ngoba ngakho osabiziwe kwabaq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 ab
Kuna loko ngajia abakonzi bababili kodwa ngibona ukuthi ngoba yini amandla ngaphendeke Jadi dari sini apa ikut sebab itu aku betul kena bukan bisa itu apa bisa kota ini kalau itu dia bawa kasih asal saya tak pernah keluar tapi so bisa bala kalau masuk ke dalam Sanda simba mbuzo kama mbuzo ofisa uti malana ngoma yaga malana ile so mama ko kanda ko mbuzo na nti imaka Ora bala okay na nanti mau maiki mbuzo uti ndani mau muneke mau sote chini kanda orang asilele ya bawa pun kata dia betul silele bukan silele mengalami keadaan perubahan gua orang itu bangsa jaga orang dia pun dia menunggu apa itu ini do pokoknya ibu saya tidak tidak pun bapak sebenarnya ada sini umat sebenarnya itu dapat Sasa ukuthi kumele singene bafowethu kodwa thatha kumele thola amathiki okwazi ngokhava umcimbi akwazi ukusizakala thina so sifuna ukuzwa ukuthi sizoyithola kanjani thina
indlela zokuthi sikwazi ukungenelela ama-certificate ukwazi ukuthi sibelela ngoba sibaluleke kakhulu siyathobela kakhulu sibonga Ngizobamba i-5 uzophendula kwesikhathi. Ngibona umyalo embuzo. Ngikho ngikhuluma kweselect Africa TV. I-TV enkulu nethini. Ngibona umyalo ngibona usabona sibingelela okuzazi. Ngibona ngaleyo. Mona ngikholona la ukubuza ngoba bambuza. Ikhona accreditation allocated individual. But esela awukwazi ukuvuka ekuseni kababa ukuthi kodwa ufuna ukuthatha izinto zasebenza ungabazi uyenze izinto. Mase ukuvula ekuseni kunomsebenzi emhlabeni sathi uhambe uyobukela ungafuna ukubali. Mawuzoba leader zikhona inamba ezifakwe ipost emphakathi. Lezo inamba umuntu uzozifonela inamba azisho ukuthi ngihamba kuyiphi media house bengicela leziningi zezela application you3 mase njalo ngebreke then from there nizokuthola ukuthi imiyalelo ukuthi i-accreditation yenu nizoyiconnecta kuphi ngoba kufanele uzokuyigate le-event unga-accredited. So it ukuthi leyo nombolo uzokuyisebenzisile ukwazi ukuthola ukuthi i-accreditation uzotholakala izokudathalelana ukuthi i-accreditation yakho uyolala khona uya egatini sokuthi uyomedia nalezothola. Once again, ngizela umhlonishwa uMr. Lindokuhle Nkulu ne-vote of thanks. Then-ke emva kwalokho sizobe sesiyabala umcimbi wethu. Honorable. Mera school. Manavete mitapdeti. Manavete mitapdeti. Manavete eso grosso legal que eu vou fazer se a menina na foto sabe de boque que de boné nem bola hoje tá o grosso o se caiu o canal do podcast Africa o canal do podcast Africa bota o programa independent leader capacity bona nengozi lapha idasa kakhulu eThekwini umfowethu uMakhoba ingozi nayo khona nakolana khona nenye ingozi lapha esiqiniphela kanzima ukuthi isonde ngoba isikhula khulu ubaba uPhunguka usekhona lapha kodwa wakwakuthi ibhekela kakhulu lapha kwabezindaba eselapha nami ukwazi ukuthi umntwana waphindana ngezoba kakhulu bingelele Phunguka kule province mabingelelo ngoba kunesimo sesiphi yokuthasa thokoza ngaba ukuthi khona nabafethu babonela abakhambokhozini okhambokhozini bese siba ngabona sesifika TV sabona sana production abanye sabona ingozi ngapha umhlonishwa ubavuso
umngane womntu esibize igama lakhe cha bafethu nonke abadala nabafethu abalandela insizwa yakithi asibonge ukuba khona kwena nokuyi-avela kwenu ngiyazi ukuthi ngibone noma bathu laba kwa-EWN nemigele yabo School Africa nebanye bahlukahlukene siyabonga kakhulu ukuthi nifike nizothathela lelo daba besicela ukuthi nibhale ngokungathathi ihlangothi nibhale futhi ngokungaqhathanisi lana ngisizoseka insizwa yakithi ekhulelayo njengabaninamuntu lezo so uma nibhala ngokuqhathanisa ukuthi khona uba ayikho lonto lena insizwa uyayikhulela nje isihamba yodwa yes so siyacela nje nibhale ngokungathathi ihlangothi futhi sisiqinisekise ukuthi njengamanje isemkhankasweni wokuqeda ukwehlukana emculweni yes isemkhankasweni wokuthi umculo uhlangane njengento eyodwa kuculwe into yokuthi kukhona ama-side ahlukene isiyiqedile yingakho nje ungalalela ama-albhamu awuzeka u-300 kukho la kuthiwa ngathi ikhomba bani kanjani so siyacela ukuthi lokho nikubamba ngoba sicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi abantu behlangane abantu bebumbane yingakho nje sisebenza nomengameli wabantu abangenawo ama-conflicts nakulo mcimbi-ke mengalela abantu abangenawo ama-conflicts batholile ithuba lokuxosha amathikithi ngo-100 siyacela nabo bacele bawathenge ngesikhathi engazefike sesikhambe u-50 rand ama-conflicts so siyabonga kakhulu futhi sicela nabo kahle amasebe emakhaya sicele nje ukuthi-ke niyiphathe kahle ngoba kuDisemba nivote-ke bafowethu nivote bonke imisakazo siyakhankasa impela sithi kulo nyaka silungisa konke okwangonyaka ondlule ongahamba kahle onyaka ondlule siyakuqondisa konke kahle kulo nyaka sibuye nayo misongombe esisemibhedeni siyabonga sinezivuzo nabafundisa lababawuthiwa abawetara abadishayo abafanele sikhiphe njengalezi bazobona ukuzana yabo khona nje ujini khona whisky khona everything so khona spin-off so-ke ukuthi so-ke bazoseba bafunda balaqale yes ngoba ukuthi abamedia kubeke event yakubeka update everything ngejini lelisonto yakuma athi siqala ngiyona alilizibani uma kwakuthola ukuthi umuntu omuhle kathele uma khobahamba nayo yasebingelela active kakhulu thank you so much singawuvalula siyabonga kakhulu siyophinda ihlangane ngelinye ilanga ngakhohlwa siyasebenza semsebenzini kakhulu yes sisemsebenzini siyasebenza thina umsebenzi wethu wenza thina siyasebenza uthi sibona kuphi siyasebenza thank you